Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nena cika insha Allah andirisaka lilana kawai jizafa Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak tamni andunyenan tamle van putonan yenan zani nao kazani fautana zenisi tamnandu. Fa Abdullah ibn Mubarak anisa nulu nyana tatamni Sheikh Mao 4000 Sheikh nianani zen Abdullah ibn Mubarak. Nefat vitanzani fa Abdullah ibn Mubarak andarekizi nandina nantuni fiana tamni Imam Malik rahimahullah rahmatahu alwasi'. La izna tamni Imam Malik la Imam Malik na itaizi na bani Imam Malik tamnazwe ya Abdullah aluwa no mampianacha. Abdullah ibn Mubarak la sana mpianacha fa Imam Malik nino la sanino mpianacha. Zavatika mzai ali 4000 Sheikh zenye na Abdullah ibn Mubarak misamnazu mpianacha sahaba boko misamnazu mpianacha tabi'ina. Fa andarek Abdullah ibn Mubarak nisul na metzika question tamnaz vita salati al-isha na metzika fantania tamnaz. Abdullah ibn Mubarak na malfantania vita salati al-isha jusqu'à fajr izna malnin fantania na zani mila maambaya mchika wili fahalalana zenanana na Abdullah ibn Mubarak rahimahullah rahmatahu alwasi'. Safatik izma mal zan fantania zan dikanza manino formation information maro amzav tsana kray ze question na petika lotamnazi ke andawa chika andijikoe awuna fi Abdullah ibn Mubarak andawa chika. Abdullah ibn Mubarak anisani ulu commerçant pano eska commerce zanis andaye Abdullah ibn Mubarak ni sulu volantamnazwi anoti zanulu madina din Allah subhanahu wa ta'ala. Inza bisina bana Abdullah ibn Mubarak nambana Abdullah ibn Mubarak shwe zaman katia mali fatana kama katia malu fatshfona kanino man katia mali zani hacha mali le mali zani afak manub Allah subhanahu wa ta'ala mali afak mametka responsabilité naka zeko nambana Abdullah ibn Mubarak izani sanino anisan zani ul commerçant zani fen anisan fenani Abdullah ibn Mubarak is businessman fa andaw jevet sa ko malaika kaya ko zani fenani Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak anisan ulwe manakato tatske isto eska commerce zani sibitna Abdullah ibn Mubarak anisan manakato li mal ze azuni ezani mi financer nino maskini andesi mandemanu hajj la yonde sin mandemanu hajj sibitro nde sin mandemanu hajj zan izmbula mi antukusakafundo mbula mi antukando jabe boko misileo boko mbamezan mali kwa hajj leo ava Madina andesi na bazari zan kando jabi vidin soma am hajj leo boko mpudam place miso ayo check abinino amezan male mandendo check jabi zava kaya ko tan Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak izmbula mi financer li papiana tambin jabi Abdullah ibn Mubarak malkil zenanan izim financer ke andaw ko tsikandi jewe kaya ko fen Abdullah ibn Mubarak man luana le maskin na bitch manan katawzai andawan jefa tsika. Abdullah ibn Mubarak ni sanfumba fatoni tona yaktizman dia haji de ton malaika zanino izman mi volanaz fi sabilillah famli ton zende novan haji izman dalom lalan anda halin izma itavivava na krem chopinzava cha amtani de Abdullah ibn Mubarak gaga wina ton vivavin lazawi in mazavtsin chopina tantani
namaly vehivavy zany tsy namaly taminazy fa van Abdullah ibn Mubaraka. Zaho tsy miala eto iny jusqu'à ta haiko hoe ino zavatra notsopenao tantany toy igny. Nampijevan'ny vehivavy izy hoe akoho fa maty. De Abdullah ibn Mubaraka nilaza taminazy moa ve tsy nataony Allah subhanahu wa ta'ala haram amitsika mazavatra ty ya amat Allah. Nambara vehivavy iny namo fa amin'ny haly misy zay zao ty izy ty fa halala aminay. Zay tsy hay nihina fa misy 3 jours zanako tsy hay nihina. Ke ty jour ataonay sakafo. Touché Abdullah ibn Mubaraka nikainy vehivavy nde taminazy tagny vola 30 000 dinar andenovan Abdullah ibn Mubaraka hajj nalainy nitsoana baka tao zany ino 500 dinar. Io fona Abdullah ibn Mubaraka avitany hajj 600 jiaby zany ino nomezany vehivavy. Zay le toetsy na Abdullah ibn Mubaraka. Allah subhanahu wa ta'ala ne ainakinika Abdullah ibn Mubaraka la izy fa tam place ny sakaratul maut. Izy fa tam kibany hoe amin'ny fotoana hoe zany izy sy mahay miandra ambony. Le izy miandra ambony izy namaky aya anankiray zay andao tandrinesantsika rahalahintsika alawi amaky le aya zay nivakina Abdullah ibn Mubaraka tam sakaratul maut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Juli aya anankiray zay nivakina Abdullah ibn Mubaraka tam place sakaratul maut. Le izy namaky aya io izy bako komasiny niala rohnazy zany nandeha mitombontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Zany fiainana Abdullah ibn Mubaraka. Ke tsika mangataka Allah subhanahu wa ta'ala mba manana zany qualité ny iman zay nisy tamin'ny Abdullah ibn Mubaraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.